Evo ljudi, Ada Bojana. Polako nestaje. Biser, Ulcinja. Evo gledajte. Evo možete pogledati šta se tu dešava. Polako sve nestaje. Evo. To je nekad bio lijep kompleks koji je nažalost neodgovornošću i lošem vođenju Ulcinske rivijere došlo do ove katastrofe. Evo pogledajte. Evo vidite šta se desilo. Šta je ostalo od kućice. Evo vidite, sad se nalazimo u jednoj strani gdje je apartman. A vidite, nema ni kupatila, nema ništa. Evo vidite. Evo, ovo je zahvalnost DPS-u koji vodi dugo godina Crnu Goru i Adu. Znači ovo je bruka i sramota. Evo vidite taj lijepi kompleks. Evo ga dio koji su pokušavali da riješe sa kamenjima. Evo mi idemo uda. Evo pogledajte. Pogledajte ovo. Gledajte ovu katastrofu. Evo vidite. To je to. Evo vidite kako to DPS vodi svoj biser Ade Bojane. Evo vidite, ovamo ne možemo proći talasa, a možda ćemo i probati da vidimo šta se dešava. Samo da se vrati ovaj talas, preskočit ćemo malo brže. Evo vidite. Evo vidite šta se radi. Evo ga još jedan apartman. Evo vidite. Vidite šta se radi. Evo. Evo možete pogledati. Evo katastrofa. Evo DPS šta je uradio od apartmanskog naselja. Evo možete pogledati. To je to. Evo su potkajlali ormar da ga voda ne ponese. Evo vidite kako se to kod nas radi. Morat ćemo da se vratimo, da prođemo sa druge strane. Opa! Pošto se ove ne možemo. Evo udarčemo. Evo vidite. Ovo svakog sekunda može da pane. Evo vidite. Temelji se vide. Opa. Evo vidite. To je to. Apartmani. Evo ga to naselje. Lijepo. Naš biser. Ada Bojana. Odmaralište čuveno. Evo vidite. Sjemo prošetamo malo do drugog dijela. Evo vidite. Evo možete pogledati.
kako to izgleda. Evo vidite. Bitno je bajmak da se kupi, a za odmaralište nemamo da ga sačuvamo. Evo gledajte. To su ti objekti. Evo vidite, ove kućice ovamo su skoro zatrpane. Tačnije apartmani. Apartmansko naselje. Evo sad ćemo pođemo do onoga tamo objekta da vidite kako je to prethodna odgovorna vlast održavala i čuvala. Evo nekad bor koji je tu bio, sad ga više nema. Evo vidite. Malo sam prehlađen, nemojte zamjeriti. Evo ovo je taj 30-godišnji DPS koji je sam otimao, a ništa nije dalo. Sad ćete vidite ovo. Vidite mi i sad neko kad gleda iz regiona, naši to našminkaju tokom sezone i onda si kažu Crnogorci i Srbi već ko hoćete. Crnoj Gori žive, ko što bi rekao naš predsjednik Milo Đukanović, kao u Monte Carlo. Ako je ovo, ako ovo dozvoljavaju vlasti u Monte Carlo, onda nemam komentara. Evo vidite. Evo vidite ovu bruku i sramotu. Evo vidite. Gledajte samo na što je ovo došlo. Evo vidite. More je u objektu. Evo pogledajte. Pogledajte na što ovo liči. Mi ćemo sad preskočiti zid. Evo vidite. Evo vidite kako to izgleda na Adi Bojani. Evo vidite. Ovdje je neka terasa bila i dnevna soba. Evo mi stojimo da se brčkamo. Evo pogledajte. Plaža je bila tamo skroz. Jedno 50 metara. Sad to više nije plaža, niti ovo kompleks. Evo gledajte ljudi. To je nekad bio restoran. Gledajte, više nije ništa. Sad je jedna obična ruina. Ali bitno je predsjednik opštine Flora. Da li Flora, ne znam, nećemo zamjeriti. Ne znam mu ime. Da je on kupio udio od 50.000. Evo vidite, ovo je unutrašnjost restorana na Adi Bojani. Jadno i žalostno. Ovdje se nekad mogla popiti lijepa kafa. Se malo predahne. Da se skrajnete sa žege. Popijete kafu. Evo, nešto su to buš kamioni radili. I ovaj bagerčić ovdje. Evo, vidite, ovo su taj dio bungalova tamo. Evo, pogledajte. Znaš što, dvorište kompleksa jednog među najljepšima u Crnoj Gori izgleda. Evo vidite. Evo možete se pogledate.
Na što to liči? Evo gledajte. Nekadašnji restoran. Nekad restoran Maestral je, vjerovali ili ne, sad izgleda ovako, kao što sam vam snimio, a nekad je izgledao ovako. Evo vidite. Evo kako je nekad to izgledalo. Pogledajte uveče. Kafica, muzikica i dođete da odmorite s porodicom. A gledajte se na što sad liči.